uyiphuze hayi khuleka ngakusasa uyovuka ngo10 kuyisonto uyovuka ngo10 uma uvuka ngo9 akwenzele ukudla ulele uvuse kuthiwa baba usungageza kushiwo ukuthi usungayo kuthiwa usungageza amanzi awasasiwanga lapha la desk yakho usugeziswa la yabo umsebenzi wakho wenzile muhle kakhulu usugezela lama uthi hayi ngizogezela ezansi uthi hayi geza baba gezela ngivese ngizokorobha bengaka clean vese ngoba wenze kahle lapha uma ungenzi kahle lapha ya uyogcina ngoyikhotha gcina ngoyikhotha athi ngikhotha izobe ibhlungu inkomo hawu gcina ngoyikhotha mfana wami gcina ngoyikhotha uma ungayifuni lento le uyoze uyikhothe hayi ngeke ngikhathele nje ngokukhothisa ebhlungu yazi akusahlala ngisho iphenti sathi ngathi hayi bo thatha lento iye ukuyikhotha thatha lento iye ukuyikhotha abantu bazana khathele isicefe senu khathele nje isicefe senu athi ngathi kuzoqasha ukubhontshisi hayi ngani nomuntu ukukhotha ngani thatha lento lena ngeke u500 uzokukhipha ehlazweni 500 uzokukhipha ehlazweni babudokotela wesizimojabule siyabonga